Shalom, selamat pagi Bapak Enang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalohita rigapan siganu pari batta bani panorang sogot nerion, pasadahita uhurta martongko mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa naguri atas. Inaguri atas peham Tuhan, duhur doham itunga-tunga nami na tetap marhorja. Marhiti tunduy mo na mapasingin. Bapa bani panorang soguton. Usihon hamma hatamuin. Nagabi unjulan ni parguluhan namin. Diyan ang marititon di mo na mapasingin. Patugukam pangarapan namin. Asibani kanuk pargulumiton namin sa ganjang nariyon. Tetap maintongon Tuhan. Makorhon hamulyaon bani koran mo. Ibagas Kristus Jesus Tuhan namin jalan merapakon tonggo namin. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nerion. Nabu isisihan namin marhitew ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton. Rabu tanggal 22 November tahun 2020. Tersurat bani buku Pesalmen bindu 100 sia ayat 26 nama katahon sonon. Uripi hamma ahu ham jahoba ne bataku. Palua hamma ahu romban kubani hidup ni uhurmu. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Doding bahasa Simalungun adong nama katahon sunod. Sihala erdeng bulung Hosaya. Sonaha pe pangeleng seng dong halak porsaya. Nalaho manobut jolma nasi sonon kunjung age hujaman lakah halaniaha halani seng dong halak na porsaya. Halani situasi ni, halani kondisi ni, halani perguluhan ni. Alar bani haganupan halak. Sonay do humani age naongga ialami perpesalmen. Bahasa ija-ija musuh ni do haganupan. Nasihol mangago husah ni. Haganupan mangupir-upirhon ulu ni. Anggo songon ring nok kanayay tene. Seng porsaya mangidasi. Nah, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas situasi naborat ay, na ialami perpesalmen ay, sa sitong ni anggo mangihutkon hajol maon, jana anggo ibasahita buku pesalmen, bahak tumangdo tene panginduan kubani ne bata laho membalaskon aganupan na jahat na ibahen musuh ni dopaksi. Jadi bani badan na basaya memang gatido jumpa kita terlebih bani buku pesalmen on martonggo baik ay secara pribadi baik ay secara kelompok atau komunitas, kuria, jemaat, martonggo tene, mangindo pambalason dopak musuh-musuh ni. Bapenang perdiate hita, marimbang martonggo mangindo hubani ne bata, membalaskon haganupan na jahat, na binahin ni musuh-musuh ni dopaksi. Perpesalmen memilih marturuh niuhur ilobe-lobe ni nebata. Memilih mangondoskon dirini lang mangondoskon masalah niai lang mangondoskon musuh ni mangondoskon dirini mangondoskon guluh ni hubani Tuhan. Ay maasi isobut urupi hama aw. Alani
aha pe nak bui ibahin perpesalmen lang bui ai gabe jalan keluar ra lambin roh salah ni kan gatido hita mengalami nasonay ini hurta ang gobek kita masonon jengis mahuli ai ra manghihukon pikiran ta jana manghihukon pengalaman tak na onggay hurjon hita tapi terbatas do tene pemboto sonay age pengalaman taay ay maase perpesalmen ibaga situasi na borat ay mangorondos iya hubani Tuhan urupi hamaw artini ay langadong dalan naligan bani perpesalmen subali mangaduadu hubani na bata subali patugah kon haganupan naninidok pa kon ni ay hubani na bata asyaha ase na batama na paluah kon iya humbani haganupan musuh ni romban hubani hidup ni hurni na bata ijon maluar biasa ni Bapak Inang somal ni anggo ibagas guluta si ganupari mangindo kita hubani hasumanta totu mangindo domu hubani hapurluan tak domu hubani kepentingan tak nah tapi anggo perpesalmen mangindo hubani Tuhan ase ipaluah nebata iya sedo halani borat ni nama saai sedo halani jangin ni pambahenan ni musuh ni ai tapi asene bata paluah kon iya humbani nama saai humbani musuh-musuh ni dumu hubani hidup ni uhur ni naibata jadi ijon ipataridah kon perpesalmen do turuh ni hur ni begelando pangarapan ni hubani naibata bahasa aha natang si jengesan botohando nebata nasihol bereon ni hubani parpasalmen ay maasya panginduan ni pe romban hubani hidup ni hurmu jadi anggota lup doai nini uhur ni Tuhan paluakon parpasalmen hubani musuh ni ay na mararti paluhon ni nebata tapi anggolang talup pe nini Tuhan angguson naima bani pangidah ni Tuhan aipe maningon jaloon ni perpesalmen do asi onma napatubuhkon hita humani ibagas parguluhan ta si gano pare asi buhay hape ni ibagas ganupan na masa bani parguluhan taon asi ibagas ganupan panginduan ta ibagas tonggot ta maningon do hape ni ididah kita ase na ipangindo hita hubani Tuhan haganupan ay say nebata matongon na paluah kon hita romban hubani idop ni uhur ni ay maase ibagas na martonggo pe hita maningon matotap isa dari hita ay bahasa ahanatang sidearan ibagas parguluhan taon botohan do nebata alani ay purin adong pesipata na masa ibagas parguluhan taon na idopa kon hita do mamartonggo hita do maipokut kon hita do mamarturuh nyuhur itay lobi-lobi nebata tapi nedopa kon hita mangihut kon pikiran ta lape songon na nyarap konta maningon ijolom hita do songon tonggo ni parpasalmen on bahasa nebata matene na paluah kon hita romban hubani hidup ni uhur ni jadi ukuran ni balos ni tonggo taay ukuran ni na idopa kon hita ibagas 10 taon lang aha na yarap kon hita lang aha na ihapurluhon hita tapi
ahama nini Tuhan naromban bani hidup ni hurni bereon ni hubata totu sonai mahita malas mauhurta manjalohon hatotapan nabinahin ni nebata domu hubani hidup ni uhurni. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase ibagas parguluhan nami on. Boy tongon. Yakuhon hanami, ihatengerhon uhur nami. Bahasa. Ase tongtong ibagas malas nyur hanami manjalohon. Haluahon na humbamu. Sanggah mandokpa kon bagi-bagi ni parutulun ibagas guluh nami. Kasi barang aha petongon Tuhan. Hitimu, dalanmu, lau paluah kon hanami. Ihapor sayay uhur nami main tongon. Jaloon nami main haganupan. Romban, bani, hidup ni uhurmu. Kasi ibagas siyang nirion pe. Ajari ham hanay marhiti tundumu na mapasingin. Asi bani ganupan, tonggo panginduan nami. Sonay age, horja nami. Apa, guguh nami. Jaloon nami maintongon Tuhan. Kumbamu, romban, kubani, hidup ni uhurmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras batta ganupan, selamat pagi, sendohar matongon. Ibagas ganupan aktivitas tasa ganjang neron. Tengir ni hurta bani ne bata, na tetap mengurupi jana paluah kon hita, romban hubani hidup ni hurni. Aima nalambin marbagal bata, patubuh kon pangarapan, apa hapor sayonta, bani nama korjahon, horja nama diar, nanya rusukon ni ne bata. Salam.